Isa ni bola nakapakalevana sema mai na kavinakanikua totokana nomoni pakararongo mai na vitala no binakongko me vakani bunga bekemni sa reretiko na kena wasetiko na mona liba-liba na tala no vitok tati na programo ni nonda vitala noa kena nonda vulangi ndokai semi tukana na turanga direkta ni Sole Fintech bunga bekemni ni sa rongota tiko na nitondo mo vitala no tiko na ibata-bata ngo ngo se kavida mbeka ni nito mo vitala noa kakeme marau na nona do suletu na nona ngauna me biwa seitu na nongko ibata-bata ia me bakanga keni bakarau na nito vitala no ni kua balete ni ulu tanga tiko na bekemni na bia durban no mai Amerika and a diversity visa program kero sabi talo tu kini kela boy na vida na mada saoti na mada saoti ia kero menanu me kero sureti semi tukana mai na buku ngani ulutanga ni maroroi ni sende me bakani ko kenan dawe na ulutanga ya ndaro ni vitala no salangana pasabaka biti na ken biu na nonda tuba saga biu bata na ken biu bata na maroroi ni sende na buku ni baka-bakarau na urutanga ni kua na buku ni durubano me Amerika ndere re so beka bikem ni sa tiko talanga sono non tuba ni so talang beka ngana beka rabina kata merata kaba na vitalo ni kua na re yang talanga na beka ni na buta tiko moni na baka dora na baka le usar na sema mai totoko baka oti na nonta mai sema bata tiko na ulutanga bimbiongo na ulutanga ni baka-bakarau kena marroi ni nonda sete ia na rongo da manda na sere bunga weekend ni sarongo da tiko na nito vital no tiko na ibata-bata ni diversity visa program na sere me berto na tobata vibes baleta sartip nga na matin tule bunga Amerika bunga weekend ni bakta taro tiko mai na buku ni nomni sasanga tiko moni wekila na tuku so membaleta na durbanua mai ke Amerika ia ndana rongo sarama na sere ngona tobata vibes na sere membaleti Amerika nimbula binak Mosi gaya yuva karaina totoka duna kena sota bimali wai au mai raina saidi bini vanuango o Amerika Isilai Amerika Laki amai sotawa ena veisina Erwito toka tuna tuwaki Onuango erongo kakilai Kambini kila na tamata eranguri mai Sai salua kituni bula Minga sota ebe inga una Sai dibi una tare Ke California Isilei Amerika Ului kamika Misangi laki Amai sotawa Eno veisina Toka tuna kanavina Karakara wandamu na univa Anda lava tuna kanavale Etama viva Nakano abu erui malamu Tuvani tu pakamatanu Saindi bi kengareke Tu endai
Amerika Urui kami kamita Isang lagi ang may sotawa Eno Besina Sa totoka dira na to sera na Tovata Vibes, member leti tiko na sera member leti Amerika. Donu binaka rabisa uninraki. Sa sota vital tungango e Amerika, sa ultima nan raki kata-kata, sa wala kamengo nan raki kundu-kundua na bono libungo wati ko na wase-wase din raki na lomba nindo na embaki. Ia wira na wekanda era tiko ngo Amerika libro sema sarcunga mena kabina ni kuwa, nimbulu binaka binakabali bina sema kumai wambula matagobe loselini nravisau boleh binakatadimbu binakabakalebu na pakarorong tikumai Santa Rosa bikam dola sema tikumai San Francisco Sacramento bakatalanga kine Los Angeles kikim ni talanga na sema tikumai na East Coast sangol chukani gora bakum boleh bikim ni to dokasar na wekando ni tikumai Pennsylvania bikim ni latiku talanga me New York kena bonua baka Washington DC sangol chukani bikim ni na bakambula ya na kami na kadikua kemi marau na lewe biti ke kentalanga na tukoy balangi ni sema mengo na nonda turanga bulangi babili binaka bela bo masta kalibunindilo na non sulia na visureti bua mengole mai na buku ni non kila member leta na maroroi ni nonda yau na nonda yau wilikina na nonda ngauna wilikina na nonda ilabo lebutal na kai wiliti ko na wasongo na yawe umara ni ngole mai na turango sosara lebu na songo talanga ngolikina na vitalano ni kambani na sol kamata takatiko na singo bana ko meda na sule mando bana ngona mena bakumbola mando weekend verona turanga rua bakatanga kino masta kali bonindilo merona bakumbola weekend en tek buni nonta vitalano semi malombula Malo. Bula binaka yanu Dr. T ke weka na numro visureti na singin ko ando na kan gumarau ko talita valeu na kena ado tigo mane visureti o bambul juga ni bikemni na warong tigo mai ni sema tigo mai na volomata na ngonongo kakin bikemni na warong tigo na katkatoni ni vital nongo bambul tigo bikemni na turangan marama bale bikemni na mate walu lewen biasana tin kapa ni warong tigo mai viti na be turanga
awatalaki na bikimni na waronti umay na bibunotani ito tumbani bunua oviti. Natangunga semitukana Dr. T sau wakilete que manda natango semitukana o dabutumay na udni batu lelai may bunobatu dona yanon lelai may bunuan doanga na nito koro doanga kor ndoayan yanu singin bata kento to kento to evita chua kor may nesano patrong kanta wo keto en doanga kor ndo akin yanu au bawati au basui bono balabu na koromo mua au bawati na motingo kerusa na mobulu minggo kerusa na celebrate kan tulso nga bulu kabitu ni ambakin ni rombulo bang mau bulo wawati oko no sofaya kiso tukana dautu mai tumbo mai lakiamba mai laus wana lube kerau sarkali le bukede sarun tu ida kabana nondra be bisnis lalai yang tundua batal ngan makumbui kerau ruana tangani ruana lewana lubi kerau ruana tangani ruana lewana makumbui kerau Kombe ngaya au bia baklei te kiu ngakina au susumai nambua koro go susuman rai au tawa susumai no batu senga manrai sarangani New Beauty Bakery au susuki na isuwa nambua koro bulingai nambua Fijian School Rat School Memorial School Maris Brothers High School ni semberni ngolen na buli tordake ina University in Devon Pacifica. Kombe ngaya na kauren itu pun nunggu bambulan ni wikem ni antu dosara au sana na maksar na vital noa enambong ini kuah. Sa totoo malo pakulim sara turangayan semi na nomu sematamay na nomu ni bewakani na mula talaga ni Suzuki na may nambua bewakani ngonong kwenda marotakati ko ng ganga na ibiti may barensia o klana dorobo danga binaka si mero kurbo le sus talaga may nambua baka mbola sa artikan ni kem di na sema tiko may nambua nambo koro na kami na kanikua doro kami na kay tiko may nambua le una kami na karabasi ko tiko mikin sema na ba yan? Amen. Sa totoo Kami nyo kim niya sus talaga may nambua. Dono saraka, dono bitaka. Totoo ko makawit na siya makede ngoli ng buwa da marutaka di tuni tubo ni kalo na puno da susumikin na sa atin ko talaga na tubo menda na yang alisu kina nondo panu ay pa di binakasati ko bakong bula kim ni kansara na bulo ti men ng buwa primary ng buwa secondary kim ni talaga na bul merat sukuna memorial school in da bi korni bulin da bi wala kati toka lebo na ngawnen da bondang basibata lebo na ngawnen da tombale bata na ngon sala na mid road ngol tu kana ba kumbula kibi kembunito da kasare ya dara ba kumbula sarong gobi labo mas takali budin dilo ba kumbula man melabo ayo ni sambul bina kana kanta ni warong tek mana kawni ko kan marau na ba kayo tumango yo na wakando semitukana ene bato ko Dr. TV na ba kalip sara nangon sa ka chukina bekem ni na wakando ni warong tek ko na vital non kata-kata ni diversity visa na lima na kata-kata ni kaya baka ni wasos ni red na Facebook nila ka na YouTube na talo vi Dr. T sa tiko kina na lima na stages e bosa te china stage ni programa ya kero katona baka ruana ibeta kamba ndo na kana kata-kata ni na ngun sa pakita chikir sa libo vital no tek na ulta ka membaleta na labo sa man ni kero red chuko na libo ni oka ni sende senanon de ya na baka dorkin sa wala kila ko indua ke baka la ko indo la bubale stormo nga oro na beauty ke baka rose tul no le benrau o kato ko be Dr. T santo na idol la liwe toka na kila sanga me baka rotaki y ni sama interview te ke baka vida na kanda go semitukana na programa ngo kina itu na ka satu ban chuka na buli ku sol le fintech awaman ni kere me surit me kanda go ene kabliko sandra kana nungu maro endo na ngoni salango memele o sekino semi
vi kaya bagai dorti kon de la kena buki kenda na itu ke ubang butang atok tini mata kena la kome vida na bubale arto na ital no tu kena na vi karto bagai dora na norto maro na norto labo merto sanga merto so make na vi kaya lavaki dan buku ni durbo no sanga la ya Amerika na vi buno ke da bu yung malkin ko ya ubaga bina kin bagai lebi ke muni weka na no muni sole no muni ngono klan ni ko rombe kana muni interview ni mata kana sotal buno ni bingo leki kina ina sasanggo ya Amerika sa utuchungkon na ndua na chinkon na muni tana mata kalelai iyo ko baga bina kina baga lebu ina no muni semaramai ina mboni ko baga brutal betul na kanda oni takan ni oni na marotak na vital no momonongo ina mboni ko benaka Nakabali besar lago, nakabali bikim nila sema tiko mai, nakabali talaga naman iba kumpula mai semi. Iyo, mebakan na ulutangan ko sa tukun chukau labo na kamba-kamba itini sa hambiti ko mai na buku ni Diversity Visa Program na buku ni non-radur ba no may kinamatin to Amerika. So lito Amerika, 5 kalima na untolo na visa. Mena soli beira na leo ni banua na via se vurvura wili taka kina na to banua o viti sa meni kero na numa ke labo me kero me vitala noa ena bata ngo me bi wasiti kene na kamba itini ena vosa vaka viti meroni matata weekend balete ni boletu vaka pertania ena nona to mona liba sa mani tosa na vitala noa sa ngole mena ulutanga ni labo-labaki sa mani kao masta me sureti mai nawe kanta to semi mena mai soli vaka sama be na bubale ra vaka rongo mai ena buku ni nomuni be ngole me Amerika na daro so monita kava vaka kamba na lomni bubale ena kena biu vaka tiki na sende ena beka salava kitiko ena matanda ia na beka tubani tiko mo na kabani singa ni okotova ni kalima meibiti ena dola tiko kina na website ni Durbanua sena registration ni Diversity Visa Program ia esenga ni somi matendi kapakamba esenga ni somi ia ni to saliado ni loma ni usanti kitaki sana ngandrebi kina na sende kong kina sada na sureti semi sara matangome na mamadala bikenda kera mandangani utikebu mandanga nongueka mo mamadala taka mandanga na sole na kena tikebu taka na kena inaki oti to sanga ngole ani en na beka ngandrebi mera da kava na wekanda semi kera ni tikebu mandakina Pinaka walebu yanu ke weka na sole a toyo butaki en vida na kena yabu ndeni kena toyo butaki na sole oya menda bukeyo kenda na kawai tokei sang wala ni kawai tokei bichi kawai tokei talanga mai Samoa Tonga kena be atu na Pasifika boleh ninda na lenga ni senga ni maroi lavo e chiku kede be kenda ena be atu na Pasifika na kena sangai me buke o kenda na tambian na kawai tokei menda do binda baka binaka na nondai lavo boleta na baka tumbui lavo na singraniado ke baka senga ninda baka mbulei lavo tau manda Koya na bunua laku kina na neto wakasama me tarada ke ndona bata me rani buki kenda ena nonda binda nonda ndolabo na begi vokete antundua me rani binda kina nonda labo kanda rawat tikumai na kenda isau veira rabolita ki vikai soe na makete so sotale na yaya sotale na vikai na bolitaka enda sarau ilau mekina menda binda baka binaka menda rawa ni maroro ikin na sende ni sembera ninge mbio ene nandona no melei baka tumbu ilau kina so kembale me buki kenda ena nonda binda baka binande labo maroro ilabo waka tumbu labo kina nonda baka nga taki labo baka almatua. Yan saya do daki may na diversity visa program ko ni Mamadalta Chumengo. Sema binakasaratik nga may kina na baka nananu
katiko ena sole. Baleta ni bango. Erua na ka eraninda da kabo. Eraninda baka bulay labo manda. Me adobon donongon na sanda ge ni rawatikin na ilabo menda me rawatikin na visa ni ngole ani Kimerika. Kini labo labaki. Kini kerua eraninda long. Iyo ni kilabi na kana nungumbula ya nungumbula wakang bisnis ya siang abando ni se tauri loan kembal bal ya usana loan sa siang tunga ke iya echigo na option ya endo na loan nandinaw katiko endua menta baka lutungo baka maluan ni lavo na nonta dui bokete ni baka bulay lavo sa rawa ni sa kumuni rawa endo ni lavo sa rauta na lavo labaki esangay so mikina na visa mengole na matubale mengole bata na matubale o sarongo de tiko wakadada ni tiko esono baka na nanu me do me lako iliu le rawa ilabo mai gai bako telis mai me gai rawa tal rawa ya ia ebina kanga me lako bata na matubale sing binaka mele rawa endo naka ge kaboro na matu bale ano nugurai nungala ko ibuli ibalangi lako batikio na nugu matu bale keto le lesu bata talemai boka matu bale biti ote bal wana mbaki babi mama na mbaki keto lesu talemai biti kombe ngaya ya nu na nugu baka sama kena be ni sabi naka ni sa tungo na nonta bata kasa rauni buki kenda ena nonda wakambulana nonda ilabo wakalalai ni semberni de kumuna batani ilabo kwa labaki misangai rauki na visa Nah, kabina kabali besar semi na namo wasema na ulutang bimbia na kena namutukun ito kumaya kambimbi na wakambulay labo sangay tiko na wakatumboy labo sangay tiko talaga na kena bakaya ngataki na ilabo bakaya lumatu sa totokan din tolu na ulutang binakaya na wakambulay labo wakatumboy labo kay na bakaya ngataki labo bakaya lumatu totoko bakawati labo ando man tanong pamadala na tolu na ulutang wasema yaw sim. Iyo, nabale kau na kau utale takakina na ulutang ngo na kena vital na takniya na kena wasi sa na kena marroy baka madal takachoko weka ngo na bosa na binda isa na budget na matangali ulutang ngo sa sinda do vital na takana ituke baka kanya mando ambe kasi enda daurai de tunga kenda na nandalay rawatan bekenda kai na ulutang ni vital na taknilabo isang tanda vital na tak kue aku tali takakina abang bucara menangon ko sandararama nenda omendanga we kanyure de chuko na itu lebika elaba ki mai ni sa rawat na stage 1 mundingi tek mo sa duru sa domba sartunga mena matene moteli na elaba sarto laba kamai era lo kambak to ke bakamba kamenga singas to na norto da kaborto na bisa erto sintu kuneli na ngona levne labo ona soma na no mo bakamure na proses ke ngo ertot ko nga mena matok katumelu it's free esin so mendana ka iyo no kede ni sanga ni tandau na financial literacy sanga ni sarni do ya esanto ko no kede biten na application vurra ni lo mange madala ngai rara wadiana na tandau vital no ya ko utale takina buno iteris na vital nongo ni rawaro tuk mai rona kandana kabini ko obo mo tanangale katuntu marrero mo na ken bimbi sa da buchar tunga mena ba katumbu labo na marro labo batikena binda ni labo batikena be kasada utoma baka ke baka na laglago na lalaw kada ke baka sa sing marro rawatu ke sang ombito bana boket ni mamarro tukono sole ke baka sang okerendo no lo ke baka orai sa da menengo na be ka ke tukenda be voltaki se da un dono mulongo ndalo lebo meranyo marro kina mereni somikina na ka kortusin berni tukuno chakumelo to immigration iya Wea o marota ke na vital no merani matat ke na weekend na yolo tigelo ma ni veka enda na soma ni ka bakanda la ko do roma ni kama kamba tiri na vital no Sebenarnya kebenar besar labo
Hindi na todo ko dora kano nan ramaro ta kachuk menda veo kani na bongin ko nende to vitala no me bakano tun mutukun chuk me alabo na vitala no bango si mi sianga ninda do da kabuto ni toke bakai dando bakana kena bos baka pertania thinking that we are mind readers from one generation to another sadana no mga nakasa nakamota beto sa me nakaba na tamatamata ongo o keda to meto nanu na tamatamata merto sa na reda ngamay to buli may nakato nakab iya so nakabango ngan revi me vital no taki baka matata o martak sanga kina na kabina ni kuwa na nando to mental batati ko meto me vital no tak na bimbi ni tubo ka weekend ni tuke semi o klani bunga weekend na ngona na tuke and then do tu weekend na uwa ni baka bondo ni sarabaro ngwale so sarangay tugo na utala mo ngwalen siya nga nimbyo na itubo-tuba ron ni wasa mata mai semi na namutambana ni buli kaya na namutambana ni takata kaya natambana ni bakay labo na bimbi ni tubo-tuba ka. Iya. Namatay ni ka Dr. Risi. Na nito ngolet sigo na bibara ramatay ki na bikorkor. Na bibara ramatay ki bataka wata kaban na mataka ni kuwa. Ruwa na nung bibara ramatay. Doon na matanggali. Doon na matanggali nga may na doon na ano may lau erto kreaw mulai takaban na bibara ramataki. Na itugutugun din na ya. Baka doon bimbi to ka weekenda. Baka dapat siang ni baka do bata tu kena nonday barau na leoni bonua ni rala ko chiku bangko laka chiku nunguneng kono bangko tapi toka na maramo ay muri bangko me usanga induri me ngwe ba matalta kana kena bangata kina kena tubo na ki binaka na nondan do sanga menda bindu binda ba binaka nonday iawe nonday lavo usang duri matanga bangko sambo ndre toko biau yo sama tau serviu ni sabo na loma ni do non posi bo bonua imposi tingo ba matanggali vakai sianga ni ilium beka vakai singi fitin in the vital no taka nakapa ilabo ia nakau sangai ba madal taka birongo nangau nongo mesaveso taki na towo ni nonda waka sama na kawai toke. Wasam bimbi ia esang retalindo na kaenda na da kabarakina. Sabi na ka nga menda visota ka na nonda bulo kenda na nonda wakarao ni wakasa mambelete ni ngona nda bulo tikinongo sabi sao. Sasanga ni nambula kwenda bulo kin kwenda tumbu daki watamai. Sanga sabi sao. Gosa ang tambulatigo ng bulan ni economy na ilabo nga ebi nakatinabi kakebe. Kaya nabuna utuko na kina ni nangunong ko au sabi nakata batong nung kaundo tuko na Dr. Teresi kay Weka. Au sabi nakata nangunong ko ming kaway toke kere kaway toke. Me batu na nonda investment portfolio. Doon na Fijian Holdings Unit Trust, doon na Unit Trust of Fiji, doon na FNPF, kay do talaga in a BSP life. Ano nugu, ano kauwa madal takabira. Mentang kay beauty tu lalay na nung day labo, inabibo kete bango. Kitong ganito taka na pa kanronroyan na nung minisente pero na investment portfolio ko. Me bango. Nangaw na mentang may songko kinabango, matanggali si baka toka si baka tikina si baka hesana, sa kakwatal na talo na takatuna, talo na sengan ni talno bula mita tumbu daki. Mentan tambe wango santa vi talno taka sabi da chuko num investment in Fijian Holdings Unit Trust. Sabi da chuko num investment in Unit Trust of Fiji. Mesa watu ya na non da vi talno. Tuko na bion dona turanga ni Malaysia. Wango na nona waso bi o kwa ngetu no kwa semi na ngona ersa addicted kina to savings. Na ito okay. Fiji will change. And na viso wakandua kovici. We must be addicted to savings. Not to yangona, not to drugs, not to alcohol. Addicted to savings. Tulko na biyaw. Lomba sarangana nung wakasama usa talit takabaka wotin na tal na wasaya. Addicted to savings.
Ang gitu na vera ni kuwa, au singi tuku nang ko bikem ningo na leo ni matanggali. Lelebu, dona olo, o bos tuki na vera. Au singi tuku na bikem ni muni biuta wakala lain no muni sende me muni bita $200, $500, $500, $200. Senga, $2. $2 per bucket, per investment buckets. $2 per savings bucket. Yan anong kuwa madala. Merawan ni sa reida ni sa tumbu da kina ibuat tangin dengan dan ni nondra buat tumbu ilabo. Reida na buat tangin dengan dan tumbu da kina nondra ilabo kwa sa ambil to in investment portfolios. Then they will get addicted to savings. Na vunoya sana gay tigu visau kina na wakasama ni kawai toke. Vosa kuko toka ia santambula cinggo nendo tal na buru-buru tani. Buru-buru tani sasengan ni wakataka na nonda tumbu dake mai no kombe ka anu ke weka na nungu raida na kena visu taki na nonda waka sama membaleta tiu na tambana waka maru ilavo waka tumbu ilavo kena nonda waka ngataki ilavo waka almatua. Sa totoka baka oti. La voce da buta mai na no muitoka ni may Malaysia sambo rong vinakan dina addicted to savings, and I think we kem ni na barong tiko mai ngo dos rangan ka tiko nom ni pe ni nom ni pepa ni bolasar tonga ngo indo na kai ke ron indo na singa menda na numalesu na bong sarangani ko me lebu na ngo na bikenda ni tuki na do lokuyara anda tuku na ngai tiko mamaro na madamingo so ngai tiko mamaro na bula mingo. Ia nang bong ni kuah, to sana lokuda bata, mesan dua nang bong ni bisau. O sa tali takan dia nang butuko na maya, na kena bisau talenga na nonda raya. Mas kali bunin di loro ni dabu teman-teman na namurai na beka satu kuna yau seme na bimbi ni bisau ni nonda raya. Iya, mindset change. O taleta kawe kan ni oni sandundo. Me sa te na matagali vitar na bango na kena bala tarango ono songo bul kawal nondul na weka era baka muretu na bata ko na no munisure te mani ko sing ni badalka iya o baka boten ni sotalangar na matar tak chukum baletan na sole fintech baletan be kasama ya na kena karusta na ebay o kwara era kawai sar chukir bango na tamban ni bisa mai viti abang bote sadur telang mena minister ni kabagelabo minister kamida abang bote non dormi artu samer ako na turanga ko baka songor na bata nakaya para na numuchkan na weka rara barong tumengo o ko re asoliki na non railabo o ko ndo dono ni baka mutukana baka tumbu labo kena marro labo kena vinde labo ko ndo na kako idurmo ya totol non rodoka kene lebu na weka ndambal tambe kan ni rasangani na numa baka share baka samtaka baka ni nangaw ni sala totolo ito to bato kaya okente mbiten na ka sarto to nomor to au na mbiten na rosong bulan tola on solivi kon donan raw o tawr donan raw mbitale na kango la ko talamen dora kango ko ko o taleta kena ke baka sarao verto na ibia merto baka society kirna wakanda na toke ena bukan nanga me ada bira daba na sing buna kena menta vital no taka baka matelebu ena sana bango na sana ni baka tumbi labo ni marro labo kena vinde labo da ti u bertan matangala na wakanda to na ni baka dorni ko baka mbotia ni sakena ngono baka utoko na ni bika utoko nya mosete u buna wetri so sa lande sara na bika to baka dorni ibi era ni baka madal kina o weka na kabini ko marenda rongo na mantana weka na da mantana no muni bakasa ena sana Dor binaka lavo same. Binaka indona bunong kori kito sambo daba kito sambo wakasama takasarabang bimbi na tambana ni nagubalislisin na sole iya waka o kito mikito sa may obesity ko ni nonda pangataki tambana ni lavo i weekend na kawai toki nangona matay ni ngona kito rongo tanga kina siyang atal ni do na bagat titinggal ako may nanong kasama ni rongo tanga baleta na vika
kebakayan dua tukuna chico mai ninda rawa ni rawa ilabu baka totolo me baya na kena totolo do dam dana siang ni do siang don biau nangono nga sa rifuata kama ikino biau minister di toka honorable minister di toka na kaya usatu nga bi ko scam sing ni do na ka era ni wakambule baka tumbura na ilabo baka tutolo vaya sing raw ningon nga kito sa daga bakino ni tu wangangay vi wangangay kito kila senga go base in a recruitment process na leo nga ni leo ni punu era la komaira erto bakanirto na chiko idake kana idake atsare idake nangon nga sa may otikino na leo ni punu meraduru mayra kasura na dan tuna pyramid scheme kono buna kito sangkata sarkina wakoko kito sala ko mayo den Fiji dona sana kero sala ko ki nito CEO Mrs. Merea bolo-bolon dona sana kito sa sanga wakoko mekakuan ninda waka isinitaki okenda na kawai toke ina vika buto na rawa ilabo baka totolo ngo indo na bonua ayaw undo kreativo kina vikenda na kawai toke menda baka takira na wakanda na India kena wakanda na China era save 1 cent era save era rani wakang bulay labo takay China sende rusang bul na sende pada menta pamurian na matanggali wakambulay labo era pa ito. Singin doon na kara na kabo me wakatutolo. Era rani na kabo tumain doon na kame limusa bulay ang baki sa tangay me rida tunggo tapos do tunggo rin damo the city. Siya nga era sa tigibu vida. Vito sang bulay ang baki sa oti. Nunggu kampanya na software factory tigibu na rosang bulay karon ang baki sa oti. Nangono tigibu na kina nunggu kampanya wa tukuna tubiyaw watakyaw. In 20 years' time, I will reap my first harvest. First harvest. Meron sa bulu na baki didi tu may kinanong company, meron ko reap my first harvest. Yan na boss na wika o dobi wana nanutaka tu nanungu tosu tu wa malua kinanungu sanga me bukei na kawai tokei me dawa tumbila bo ebatu ya. Narusang bulu na baki mengo usare de sartunga. Kebaka enta sa tikibu okenda na kawai toke yandun dua. Menda walu tumachiko en $1 kina non the savings account na vei madawa. $1 madawa. Singin $1 singa. $1 madawa. In 20 years time. Menga reida na non the collective na dana tuna collective savings na kawai toke. Dada kaba baka malua. Singin doon na ka erawa merawa baka tolo tagitunga ana buna kito sangkata kina kito postaki wako ko sermaina bola mata ya kito sakilan na kito siang postaki sedaba kito na postanga na kandon kito na bala tanga na kandin satu guni mai kito do ngalo kim dong balete na ilabo kito rawat chungmengoy na eBay kito sa paturuma chiko nung do sole obango siya. Enarani kito may walusya kino ni tulay seni may na Reserve Bank of Fiji. Saraw saranga ni kito na sungatan na nominee account. Oso kuko toka ya kito sa ambiw nga endua na wakatulewa. Kibo kao singin ni Muria sungatan na nominee account na sole. Kiba ka ubang muriana nito bang madala iyo enam bulan na nominee labo na nambulati ko na nominee account ena sole kombe kaya na bang madala ubabin binata niyo ni kuta teng mengori weka tani lele usara tukun na ni semitukana den Fiji Mrs. Bola orto babul na kena crash sa crash nga baleta ni Ponzi scheme ni scam Singi ka kaya baka siya ni scam siya si kanto tunga nung ko.
Kanjela Sara. O ni Iya. tamay na leseni yanu. Roni pa madaltak mo tamay na nomdo leseni na sole. Wir na Dono. parang. Ina ka balebu. Baleta na ngona kitu atike bunu kina na sole. Ela ko talanga may lebu na taro. Ela tu na oi ngori mbeka bata kangana ento mbeka talena do talen mbeka na scam gori. Wango okay. Kaya nanduin ngango. Ningiringa na Reserve Bank of Fiji ni taranga beruto. O sole. Eva leseni may bikim daw sa chikuno num do bibando numer to dito baka nanortong business Fiji ke baka iyo set. Ito rin dua mi mama na baking kay raw na nito leseni na Reserve Bank of Fiji. Dua mi mama na baki. Nabuno ako kito kinro akina. Ano. Kito kinro ataka. Nila ko tunga main doa company. Boom. Wala ka ni vita sa bulong dulu era miyambay na kaya. Upango, kinto. Kito tarong yurto na Reserve Bank, orto to na siya nga. Orto singin ni Slever to na bibang to ni. Nabuno ya, kito sa tigbo pasal tigir sa nga kinalaw ni Bunua. Merang gangkaraw ni, non do raida indo na kabo. Pambimbi na vi kaba misi ni mona liba-liba. Bete sa tolo sa nga kinanayali ni non descende. Eno chigumbe kay so na bait endo la ko ba na Ponzi scheme na pyramid scheme oera eba tungo chigo na honeypot ge chigo na sting chigo na honeypot ge chigo na sting na honeypot ko era receipt ka chigo ya nabi mata warua me obita ni bango to ni labo bita na sting ko ngendo mbiu mai muri nangona sanda voko kina na baingo ina loma ni scheme bango na sting kwa sanga dola ko mai muri sanga ndo tukun me bango bito mai cinka ba non dolu $100 kito na rani baka tolu tak na mado mai go se ba to kaya nangona saranga ya do mai kina ya crash na kaya ya na sting of the Ponzi scheme chigo na honeypot chigo na sting isa hit na sting sa uchi wandua beto nyo kende santa voko bango na cinka banon dole arale lontak talamay arale lontak arangay imbyuta nirsa kanya uchi na hani sarangay lakoba na nabuno sarangaya angay kachikina na batikandi ni matanggali wika buto-buto baka na scam na Ponzi scheme iyo Nakabalik sar yano na mo biba karara mataki bikim ni na siya mati kumain do naturangan ko o gym kawa hobby ndalo kambimbi mo ni ba karara mataka na mo ni ba kasama baleton na bika nda may bitan no takachingo kambimbi na nonda may bulir ele bunaka bikim ni na ni sa may doko na bikawaya dona kaya na bulu saranga kito me ribakina na program na kami ni ko na bukuni durbono me Amerika ni sa lebu talanga na wekanda era kai tiko I doktati sandon di na ila bole me ke me bakarauta kai iya kero sanga ba madal taka chukilabo na kambimbi mo tuwana na no mitu bai verto na lala ni ibengo korto takos tungamai may yabala tira bakasuri beletini sianga ni tu na non retu Wikim ni na barang mati kumai kiti ko na nomi tuba ona bakasama ona reda na kala kumingo sa rito tolo bakasibi biyaw ron tan baka biotinin ro vitala noa ro takabo nam ro bandin dike wikim ni na barang mati kumai tu na kena buku baka damit ko na baka to semi baka ibola kina kundo saranga na kambimbi bikeda ni toke ni o senga ni kila na ka motaro taro ngol talbin do na kamo o nikila di tiko pana kila tali bitala no ana bitala no yango be bunga bikem ni barong tiko meni ko ni sakila tiko ni sona bekanda rasa so taba na rarao ni sa mayalian na ilamo lewo rasulia verto ni law ni ibe sarto tor na ilamo sarto yali
Sanga baka dapat tu kem ni na tiko boli mai. Ia, o maruta kana vital no ni kua, na kabali bula bona mo kota ta kemena ulutango ya. Ikem ni talanga na baka rongo tiko mai. Kito maruta kan ni sol na ngalala be si sem tu kana me ngole mai me tala no weekend. Anda ngole sarungo na ulutanga ni durbano ki Amerika, e lebra baka rongo tiko mengo sa tiko no nandra nabu. Merna bita ni na edandra na ikalim ni Oktoba. E nandola tiko kina na mona liba ni diversity visa program na durbano mi Amerika. Mas takali rani tiko butak matamay na tuba siya na lalawa sa tiko membaleta na ilabo labaki na tapos so tiko menasau mi mera baka nanumuti ko na wekanda o tito salang kay ngole bisemi me soli bakasa mamay na taba mera takaba e nangonongo me taba na lima lisinga ke na runan tolo rosa kabul kalima ni sana kalibe kimiki na yada bayira mera ngole mai labo Ayo, benar-benar besar, benar-benar bu Weka. Bombo te matata bena kana ibarita kia oni ibarita tok main na esang walangan niyo na ibing ko na kinamata sa lebu na kaya de ver na kanda sunong na sang tsungan ni bulikine trokan ko talita kana no munita ka tok main na kana yala na hani pot botikina sting na pon skim go o barre to ke entina saranga baka kani ko masa kami de beko o sa nanong masarangan sa benak sangga rumbla mo ko na na huku ya sangga mo kuto nanda kumo sangga solia ko sa no musulia mi ngona e collapse nga kina arto sa taur ke de bagan done labo ya waka samtak cuma ngani uli ka chukon na pepa na ke tukunya e bibi abitulan ronondo ke baka baka utina ke bangai na bibi sibi ndona million nandol o baka samtak ya ke baka mendangaya me kuwerna kandoni borno cuma na kabni ko ke baka mendangaya nanda marro na nanda ya ruwa nandol na tamat ke mai wichi dua na marra sen dua nandol na singai san dona koya we kana no nila kumikina ko o via tuba na mantanu ko bala la sara no tomana kina na vital no na vika ya na lava kimai deva kaya san dua sara la ko bali kama na bandu sarto nding ta ko men lottery en ni o chino bulo november dona bulo ngala kena ndolo chana meter katu song sa select kene namni gemba men gorto satkun na edam ni sa ni kita sa ta ka kimni dona buwal lilu ni buwal on imbitina dan retono mundu lo ni buwal na da posote sonaka sana di bulo itu mai but these are the hidden cost kenda sinda do vital no take ko talo tale take na nomuni pamadal tiko retono matangalia sa tukun saranga ko the addiction to mamaroi kembali balik mesa tiki no nonton bula sesa tiki ni ndoni tama salakoni ko bike dito ke mesa kakun to tolon da banga takana kamenda torngana la sanda di menda level sanda di menda level ya ke baka sema mena no itu endona kabang o de kat berla kono benda iba balang bike dito merla ibul no benda merla ibure ni viva kalunga tek sangwala ngana bubale ena koro ena matangali ena toko ena busai ya evidenaka na hidden cost ko le via tukune en bagala na kaya la bakama na document irton vina kata ma wili batike na office dongo na birth certificate ngongo na birth certificate ngole ko tuma sa sangani free eso mi na birth certificate na passport ke baka sanga tiko na passport saruna nrau bagada na sauni ndora passport 2 times photo ID mendala somi na requirement ni immigration matin to America kembali ke baka ndo to lima multiply by 2 na fiske keda ko ni boda una kautala takina semena bitalongo enda kuri baka lo takana chinna sende na limu sangul sende o kenda da sonongo mena korbe kimami weka me lei musu menengo mo waraka to ikona ndono ndulu nandol mitu sangeta nga mitu mamaro yo ni tore na vinja ni kango na kango sindo wala ba ke wala to ke menda wasosea na vida todo con la na soni birth certificate na soni ID photo na soni passport ndo tongo evina katime na police certificate kan man na police clearance ni ko sa sini free you have to pay boleh to mo ngora military record sin madal que baka sona durna matibol revela ko mela kurtan matibol isin madala free sesang ando ngona coach pati kena prison records to bina kata que baka ndo chikuna na kisni vilawai sin madala na saumi talanga sesang
So kona kaya mau bina kata mo lista keden. Mengelia de na ulutang ni nonda mamarro na kena video na boke te sachu kem dona sole. Sanga chungo na transcript certificate. Torom na nilai bulu Australia wak. Kaya baka ni bina kata na nung transcript ni bola bana university kina. O ni na saumen dona fi. Me kaumen na transcript ya. So all of those fees has to be involved. Me include na marriage certificate. Na marriage termination document. Kaya baka indoro sabi imbi. Dokumen da katuma enda na soma bagala sanga chukuna custody document e kakeda e oka kina nila sanga chungo weka na diversity visa application fee endona wekanda e tulan raw tul soma bulan tol nila ban Amerika me soma kena mal ke kandung gele ba me chukota ona bat ke runongon ona baka vata kana sendea sanga chukuna medical exam result mentalako e viti weka e ruangan na bunuwa orto bina katana US immigration mendala ko ken orto na bunuwa ya o ronga chuko na ken rato iso bagada ni zaka ke bandora no medical record report na bola kachuka na onan ronan dol ya indo kembal ke kartul tul sertul ba go baka tul taka sio baka batak ya ndo talango sanga chuko na visa o kwa diversity visa fee is 350 ya sanga chuko na visa fee ni sa torme na no visa ke o sanga lako modurbo na sa durmo na torme na boda e chuko Los Angeles modurra ni kino to sanga tu me kino Homeland Security wate kerto na tambah na kastamba ano ko chicken dona package verto na embassy ngore Amerika I tamawa orturto na gandala ngono ndola kina orto sanga process te ka from your visa convert your green card or permanent residence mekia. Cukup ndora firto lama kamo so mekia. Ruan ndra rosa bulan dola ndona wakanda. So ninda songo na bata cukup meya sanga cukup na nomundo bondo. Kaya kando leva. Bondo nangongo esa bebe cukup na limnan rau kina walan ronandol. Na lawan Amerika kaya kau bondo malako indirect. Sangka cukup na nomu X-ray, eda katalangan X-ray ona soma. Na X-ray ngo nyongono iko lako kina. Weka masalah ko na wanga ona kauta cukup mulai bagarita ka verito. Iya, me bana Homeland Border Security. Ona kakel keda oka kina vata kina nomu vaccination. Irato na nga. Ni maso tani wakanda ni barang cukup ni ko. Kaya kana rorong lewu sebaka na bibakan rukai. Na will go, but these are the hidden costs. Eraso retosini tukuna mai. Enangona sa accept kina na step 1. Iya. Koyo tali takir ke kartola ko morton wakanda to ni mataka. Erto nga me baka matataka na ibitala no go na kato bitala ta chugo. Merto nga merdio kito wasamgo. Iyo kito wasamgo, ko kito wasamgo. Iyo kono no munila ko chugo ni ko ya kabirno kadara borong chugo mengo. Ni ngauna sa ho chikin na stage 1. Malaya da vanilidad na interview e vivito chicken do na embaki bulawan e toro ngan kene bagare tengo o ko e ira badurba no en por sala ko en no kotoba ni embaki ngoro no ndolo rosanga buluka tolu e toro ngai toro chicken no norto visa en rono ndolo rosanga buluka lima o korto mbita chicken mo orto en malio ni do na embaki bulono. Yeah, so in 2025 the last visa will be issued on October 30th, 2025. Sortorto sila chikorto. Vendio na embaki bulono si bulawalo mbakatiko. Na kena proses tek chikono go meteor kina merawati talanga na umay labongo. Merani na vistage kede laba kene labo. Eso mina kena lakabato. Gaindo talaka. Kaya kasala na kamakamba na bawalo sa kamakamba na mbabyo. Gaile lenga kina indo naka. The fish keno is non-refundable. Wow. Yeah, that's another risk. Me rasana rongo de chikirno wakanda. Era vital na terchungo, so it's a calculated risk, and the reward too is there. Ke baka iduru kedi, but at the same time ke chiko na ituba na sole ndo na isongo era ni bagaro ta kende ndo na boketi menda mbiuta kina. Ni bosa te weka. Bola bro ko madala mo bala kata. Ya na ka ni ngan rebikin mo nongol mo ni ko mo ni me madal ta na da ndo bagaro ta na so. Pinakabali bu weka. Sambal to toka baga wajin na nomni buka madala. O maro takabali bu ni sambal matwa matalalay tagi saranga
na be lava ki me rawa kina ki be indua si be yau me rawa kina na nungu na diversity visa ko sambil tiu mengori ia sindo na kain rendre na kai binaka kinango ni kuni sambil tamo ibu matalala ina ilavo kede menda bagarau taka menda bagarau taka ni sembera ninda biu bonua menda ngole ani ki Amerika indo na kau talitaka ia o binaka talamo baritaka ni rawa saranga ninda dolaba na nonda bi account andu do ina sole ke baka enda le andu ambeka o singini ba wachimbeka se da ba o bia lakonga kembal bale rawa biau me usando lava saranga na nungu be bokete rawa nindo na bokete na be phases kede kona na stages se na be kamba kede ngori rawa ni dona kena bokete na stage go dona bokete ni stage a dona bokete sanga imbiuta toka waka malu nei lavo na bi bokete antundo ke o ya undundo nga ulako chiko au singini ba wachi but o ya o via tukuna chiko mental lako ke bakanta ba wachi o mental lako ba biotini se lako ba matu wale ia ya tundu ya usana dola bangana nungu account na sole usana dola bana nungu bi bokete ke baka chini chiko na ne kamba ni be stages kede ke na be lava ke na be kamba era ni chini nungu bokete era ni tin nungu bokete ni savings me lako kina na me ora ni tikida kina na ilavo me lako na be bokete andu doa ia ke lako tiko na mata bobale ke lako tiko na mata bobale binaka me anu asa ke tu tawode na bula sawo na bula okosita na group wealth facility na group wealth feature ni sole ongo na tambana ni vengarabi me bukea na songo ba matu wale me ranin dolaba kina non randu be account na sole senga malangani songo ba matu wale songo buka bulioti songo buka lotu songo ba nua toka matanggali abusa tikina rasangan lako na sana na bunongo sa ranin dolaba kina nonda account ni songo buka matu wale turmanda ke sabi lako na neto matu wale ya ubutano tingu levana lubeng kembal bale misando na neto ndolando neto account na sole me adana chiguna tukana family group wealth account in sole sana ge keto umbiuta na vivo kete andu donga ko keto ko kendo to atukuna chigo ya na vi kamba kede ni visa diversity visa program na vi kamba na sena vi stages intola talanga na vivo kete ia sa chigo na group wealth sana ge imbiuta chigo na vi lavo ki na vivo kete andu dongo nya do into na stage ngo wangata ki nei lavo ko sa ambula raw kinongo sa to ya do rawa nei lavo me ba to kaya na kena iwale se kena fai wambeka me rawa kina ninda rawa takina na kena marro nei lavo me ado besar nango nandali ado kina na ninda sambio bonua sa tiku talanga nei lavo me lito ya bukina na tiku mai Amerika raw talanga na bondo ina bondo ni wanga buka kombega na buno ke to raw ni lakina ke baka ula ko tondua ondo labo ngaba te ke ondo nungo kante ni sole ondo labo na nungo be bokete tini mbaka na kamba tin nungo bokete usanga imbiuta andu do chigo nei labo ke baka ke to ula ko ba matu vale io meto yo buta ke ndo ne to group wealth account na tukana family group wealth account ke tongai dolava tini talanga na bokete na vi kamba kede ni stages ni diversity visa program ambeka na nungu rai ke na vi buke eroni the kavana sole membaleta chigo na diversity visa program
sa totokan din ay bikim ni nabarong ti ko mai bugo bikim ni rongo ti ko di ba madal ta ti ko turangaya no se binabokete so mbek sa gerong ta ko bakan tu me bakan ni sa bak madal ta chingo o se mi na no ni durumay na sole sana biu saranga bakay wase be bakasat ko me lobo mastakal tini ti ko ne kamba 10 steps sana biu saranga step 1 do na kana bokete step 2 do na kana boket sa totokan din na bakawati wabi ni binakal na no mo set ko mingo lele buera marutak sar bakale no be bakararam takingo me baka me ka kumbe ka ni bi baka lele taki se me ka kurindo na ulumbale me baka ni sa ka mingo mastakali na ilabo kede labo kimai so mi kede nindali tamba mandanga be kensinip and so many time Kimbali, metiko indo no mwanga ni bola sa tiku kine vida na sende, me saumi kine berto kensenife. Na no muli tambaka me na no birth certificate. Limo mbeka nandola na kene sau setin. O na tiku talanga na no musende. Kimbali na kasa tukun me mastakali menda sa baka robinaka. Iye sa tukun maingo o semi na mamaroi na sole sa tiku saranga na kene pokete. Iya na kerongan ni baka madal tak bira barong ti kumay so sa bakasara bia lalo laylay na pamadala ni mastakal bikim ni barong ti kumay o klen barong ti mingo serra buli may pertania nakabaka lebu pen andonuda o bia baka madal tak na bika baka madal tak chikini ko keo bia ngoli balay Australia New Zealand Amerika bia ngara puno bia ngoli kina it's an investment. Yeah? So no nanda bakasam the biso takana no the mindset. If we change the words we use, meka konyo right. Oh, sa money hidden cost vitamin. Wow, sa money really live. Think about it. It's an investment for you and your children. Dama no ka same. Di na to ka saranga. Do na kawawari takaniku ay kay weka. Beleta na nugu rayo oya umbeliti kenta kenda ndo bina kata na raw nga and the singing indo wakay the singing rani bina kata minta takapon do na kain rendre bata kiyo manda wa pa madal takani ko virto na matanggali arto tigo na hall na matakani ko na singile ni ko ang gitu na virto wa pasi wala nga nanunggu university entrance rosang bulungan na maka upaskina 220 out of 400 iya akoroy na wala lagi sa nga in university ni Devon Pacific akoroy rendre tundo ni fika kay na physics maths and physics ang gele sa nga eba ungiti nga nalongo meu sangain do na kandrendre vatingo no wakasama que usa sangain do na kandrendre Vitalia sara ke C grade wa C grade nga no ngala ko USP Vitalia sara ke C grade nirna reda nga mayo era na bikamba nirna tuguna kango ela ka na fika ke na physics pasi ke ia C grade au sana via sulebe ko na job me da ka wa tu ya no wakasama menda sanga no bika rendre no guate ko na no businessin tamani bitangi dile na rosang vulkarona yang baki sa rosang vulkarona yang baki na no na kanta chigo no business na ngono software factory na tambana ni mona liva iya sianga ni karora watakango sa vagamatay lalay tagamay ko weka na very ilavo ka sombe kasar na rongo tanga bang ko sarawa kasar na yango na yango kasama sabu madalo tuko ka sabu leka ni 2 milyon yan dola kani saw ni lago tibri siyang ay singin 2 milyon nan dola elabo lele sara enda na sanga ina ni lebutu na kena bitambana sanga singi kandrendrea menda kanga ni tukuna chiko Dr. Teresi ni it's an investment na bi kandrendre kede and sanga it's an investment and there is a return and dua tigo na kena
na ilabo lewu enda na rawata na investment kenda sambiu tongo na diversity visa program. Sabi na kango ni sa tigo na Sole platform. Sole na bata-bata wo ni Sole. Balete ke baka chunga na nom do bank account. Nang do chunga na bank account. Se empesa do chunga na kena account. Siya nga na Sole siya nga. Era nyo create na pasang pula account na nom Sole. Yan na Sa sa. sa raw talang ko na nomini dolabo na nomini account di baka song ko baka matubu pale. Sa raw-rawa menda binda baka binaka na nonda ilabo inangonong ko. Baleta ni sa tiko na nonda bata-bata ka tar saranga baka tambakin dua kibikenda na kawai to. Ito kay walang ay bichi Samoa, Tonga, Vanuatu, Solomoni, Papua New Guinea kinabi atu yan na Pasifika. Sa totoo ko sarang nga. Wabi ni binakabalim. Salim sartar minggo au sa wasa virtual na website ni Sole. Wabi ni binakabikim ni natarti kumay sa ating bulaw na bitar no ni ko. Binakabalim sar turangayano na bibakararamat ki kita mer. Uni mi wasetu ni ko yendo na taro binakati mi terung kerawa turangayano. Kaya pa madaltak kumolo po weekend ni Toki, bunga weekend na napakayukin ni sa durani na tini na pokete na silini sa duru chuka na madawa sa lutu chuka yani bakadawa kendo na lenga tumbukoso semi erao ni tatara ni na pokete ya se siya ni rao doman doon pa madala tikina ba bakayo kenda ni Toki sa duru yani totoo tal na kera duru may tumba Lokataka na bokete, lokataka. Ano, kay weka bato kango lewu tu na categories ni bokete ketong bitu tu yan. Roa lang na categories keto lokta kina. Na categories ni savings ken investment. Chiko tale so tale na bi categories ni business categories, children's categories, groceries. Levutal na bi categories tia eran dola tu. Ia bato kongo erao ni dolabo na nomni bi bokete na categories kwen dola ken bale lak nga may kutabale sa kriangan daslini sa siyang abi ko nilaw sa tatar talangan na lomni bokete ya na buno mendagay baka tuliwaki no kenda se daba binaka menda dolabo na non dabi account na category baka savings se category baka na business chiko na son categories na dan na business category raw en dollar tu ya labo kumbito lo maraw talangan ni ko kwako tuba yan savings na bokete kede categorize tagi chiko me savings lock taki iya ken duan lengka tumbu kos kita sa andon chiko nangonong ko sala ko chiko may nangonong ko na lengka tumbu kos sar kira may kiran dola na nondra savings account kito singanika iya doon ka kito sa takapo ni busota na warong tigumay kito sambil tonto na unlock fee chiko na nito unlock fee ena bato chiko na level ni labo iyo na kanay kaida ke chininga ng dola na unlock fee dake chin ng dola ko rasa rendo dengan ng dola na bato chiko na level ni labo ko via unlock taki kito ang build sarangan unlock fee meron ni taroba meron ni taroba na nonda vinakata menda tatarani kinobi savings account sa bakang pulato may yan na kito baka nanamtaka kito maninanuma membiu ito na unlock fee meron ni rabia tarabang ko may kajialingan rame kakwa ni ratatar chigo baka kami. Yan jelas. Bukan on the financial discipline. The financial discipline kwa kito binakata chigo may bisa tikiwu na nonto viso taka na nonto baka raw ni baka sama na kawito ke membaleta na nonto do bang bulay lawo
Iyo, kala ko may nalang tubukoso, tiko level nalang tubukoso dina. Kito sing ni ka, kito unlock taka, tigundo na kya na fee, sing ni level na fee. Yo ya na wika kito sa build to sa lapa katu na waileslesi ni tampan ni bingkaran ko na sole. Sa totoo baka uti. Lili besar taro ti kumengo klan di na uti nito bitalo no ni kuwa o ni ngay lifestyle na non tangga ni beba turangayan mo ni ngay reda na non taro sambil juga ina sa wasiat ko na link vida me Australia taro ti kumengo bata me Australia isang dola talaga nga bir may taong dako kay biti yano na sole. Yano na quesando lo tungo o New Zealand, Australia, bola tangane, Europe, Middle East, wala kan ibi matintu lebu may Middle East sarang tolong may. Tini sarang may Mongolia. Erto leto lo na ito erto tu may Mongolia. Erto kaya iyo, erto kaya may Mendola Mongolia, kitong dolava. Due na kaya na marama, dagat siya may na Bahamas. Kaya Mendola na Bahamas, kitong dolava na Bahamas. Iyo, beto niyo kito nang una kito at tigibu takina na sole na bagsauti, kito asing dolava raramba, Mendola kede na bimatintu kede. Siya nga, kito dolava nga na bimatintu lelebu. Matintu lelebu. New Zealand, Australia, bola tangane, vida may na Europe, kay Amerika. Kwa ngaya, sarangin dolan-dolan ang dudo, niragay kiramay kito sanggin dolawa. Kiramay kito sanggin dolawa na matintu taleso. Australia, mataingan nung una kito tawo da kina na sole asan dola, na ulo ko tawa na bagsaud. Iyo. Iyo. Iyo kibira na biyan dolaba na non account na sole kibaga ni mga taga na Android phone nila ko ngayon na Google Play Store sa chigo kina na Sole Fintech Fiji sa chigo kana nito app wiki muni na mga taga na iPhones na madha bekala ko madhaw lang may kimbali-bali na madhaw na uti-uti ni madhaw ni bulo katobo na ronong dolu rusong bulo katolu sana kito biuta kinana nito wala kir-kir berto na Apple Store merto biuta talangana nito Solif in App Store so na madhaw lang may kito sana gay wara kanan rito bibakan dunui na tambana ni Indo Reda na tambanong goy na Apple Store. So ayun, sabato kaya ano kay weka na obiatu ko na ngay ke ano kay weka biki mo ni navarro ti may ni kito tawada na Sole Fintech na bagsawti na Oktoba sa tinikando na vulonggo sa tinikono na undolo sa mga takachunggo na sole. Tiniko nung dolo. Iyo. Nabunoy kito marutak balew, to pa binibinak kinabalew pero na sabi toko ni may kito binakatachiko me kito yadaw na doon nung dolo. Me yadaw na niwoti na bakyong ko. Doon na optimistic tagad ni sakit to tawon ko na group well feature kito wambo ni kito na round na do na nito takete sa totoo ko baka uti pinakabakalib na taro ya lilib sar mata taro ti kumingo sar to ker tal kumingo mi Cambodia vikim do na sem mi Cambodia do ga bitar sar nga vi sem tukana kaya baka sa round in dolo Mongolia na raw talaga Cambodia sa doon tugu rong binaka nga yung bakin may wala minggo wala ko to ba wala yung balolo lilay sa yung bakin do ti ko kina na isang limong na Sole Fintech kaya bakin din na sa lewa na ti ko na tinikaw nung dolo sa ni babi ni binakataki yung klan ni bungo bakin ni sa kilana kanayang
sa toka baka woti bikem ni na biangol chukmi Amerika ke baka ni sember ni lewena na sole fintech rere sa kena ngona ni kuwa muni ndambe bata baka matu bale ndo tubana bata namdo tuba mundo sa na bitartara ni bena sole fintech me sa ambiu na mundo bokete o kwa sa baka matal taka chukmi olobo na bimbi ni na mundo marre ke chukmi namdo sende na ngona ga laba ki mekina na passport na ngona ga laba ki mekina na medical fees na ngona ga laba ki mekina na bi fees todo ko sa chiko na sende sa chiko na umay labo mondo na baka yang tak me baka ni ba matal taka chiko ya lobo baka matal taka chiko ko na it's like a hidden cost ya usabi ba don tak na fees kala it's all online, it's not hidden, it's there for us to read, so you have to go to the website of the US government to read all of it. Kembali singkong taon meo o ya ni na step 3 mo ko kinala. Kaya na muna sa kitubital na takachukina na bata-batango mo ni kako ni kinala ni sa ado menangona mo ni takapkin mo ni passport. Ngunong ko ni sa baka-bakaraw. Kaya kawan ni bela ko Amerika, Australia, New Zealand na passport kambing bimiti ko labo ando taliman tanong baka madalen na buku ni labo-labo aki bebaka na muni ba matal takameni hidden cost o manitu ko na birong ko sa ni bunte chiko pe na website se bata labo ndolum ba kaya Enti na sarang kirbi basati bunu mai tari sebenarnya wale bu kasemi iyo au dabu tawal tunga ambala tene kenere ni darang chikeni tumba me dabu $100 na matene katumba ni bakale fum ene koto bakale manisinga mai biti sandarang kai durulo masandarang kai rede kina na be kaongo iyo ambala tene dabu talno chikeni kwa bina kasaranga na be bakaramata ki me kakulindo kindadal sendo kurambui bis lebuno kandara borong tumengo baka lewer lo morro bakale na sole fintech na company same baka matal ta kando sim muni bekemne borong tungo lebi de kimo vital no tungo Amerika ngo kimo sawara kame volte na shares ni sole fintech me kimo sabul shekina yana viva kambo ti satungo believe kimo meto kimo chikaningo kaba ka sora katungo isin madal tungo yana bakambe kan eBay sersangangan betul lah melako ya leuna enthusiastic ni toki ertingo na nonda bakambo talaga kasada kapchungo sole fintech ang yang bakso to sa kachuk weka nangonda sa flotik no nomdo share na share market me kimam sa tigu me kimami I wole ni sana share ni sole fintech beretana sangulangan da kachuk ni company toki ni wamadal ta kachuk weka na vikango na Fijian Holdings na BSP Life na Unit Trust of Fiji o irakengo na iko itoke I trust fund ngo na company era ya uteke na iau enda kumuna na itoke ena vida batana yambaki era daga makine lebu na turanga mbalke viti lebu na kantara elmatu era raida na vekara ni anga banananda bulan itoke na ilaw sarang ke ndare lebu na company to arbi patel itoke na to na Fijian Holdings ke baka vekenda likilatu iya batike na lebu tal na company to era bola mbaka to ni non na itoke na India mbaka endaka ia na sheske da non to Fijian Holdings o dia non Fijian Holdings ko ke na itoke ke baka sombe karna lo matar ka chu na veka da ka chungo we ko semi ia lele mona ke vital ke sawarak ngango me flute ke non na stock exchange que me misatigo me que me bole share ena vika era tu sabaga dor chiko to buka somta chimo na veka na chirka on ndolungo bete ke na 100,000 ya very optimistic but na gula rora ningo nga sa teke bu bakila na toke na vina ka ni vekango ko buka somta chiko na bokete ko ni buka somta chiko na nda yo buka mamatanggal baka to baka usa ko ngango na stage ke ngo me binde ke na usa duru ma na chacho na ni nungu account bona sole au rede na no musanga mo krita ke ndo no account ndo no mo boke ngo lama within your existing account era ora saranga au tale taktalanga na no mnitu kunchi kuma ke buka endo esa durno na labo ke vie koto mitum chuko na fime itata on no na koto mai na o ko ni labo samaro itiko mera ni me addiction na nonda sangamenta marra sementa ma kumun nanda ila we eu sang talendra kamu na mamadal taka bunu terso bo bina katanga bekenda na kanto ni barong tikumai sama bina kana vital no nikua mbaletan na vika not the hidden cost but na cost tu and na soma o tale tatalanga na bosa na investment
mekaku ni wakamenta sarade chiko na ilawan da wangatanga uwe na na so mambeka na kene sa uwe buni tuwe ke wakanda ko tirmena levenda vi maten tule levango dona buna revi invest kino irna levenda ngiyo erangai irna levenda na benefits ni kake kedango erna ngai mere kenda la komeni slanti Australia sei Amerika iya na wale usara weka na wale buno itaris Naka, sa totoo ba ko tinumro ba tayo pinaturangai, lilibsar sa sumino na taro, lilibsar sa ba kami binakatingmingo, nataro na buko ni Sole Fintech, baka talaga kina na Diversity Visa program, wikim ni nabiya baka lewan at na Diversity Visa program, sa kambing bisa nga na tubo ka, you need to plan. Ni sa chikubat na plan, you need to budget, na kambing biya, sangay lako bataya na action. Na nomuni mbite na nomuni sende na vivo kete asaba madal tik mai ia na kambimbi mondi lewena yani na Sole Fintech kesa ambichu na website ni Sole bikim ni na batatar tik mai ni baka ngata na nonroto programo na Sole Fintech na nonroto kampanyo semitukana na software factory na nonroto vivuke erto ngone ngai tuke all living and educated in Fiji. Esor le bulu mi balani bakata ki yanu me Australia les talemai era me daka talebiti era nonda ngone tikunga ni banua bakaturang obiti ko ngane au baka masu sar baka le bikem ni bitar tikumai ena ne robita no tikela bo membeleta na dur banua so sa baka sara lomo ru membeleta ngone sare de mana ilavo sara baka suka iya ke baka lo mamundina if you want something really bad then you have to do something about it. Yes. It won't come easy. It won't come easy. Na siya nila kung may bakarara, may katun chuko o semi, lebo na ngono bikata ni 2K, and the bina katanga na handout, and the bina katanga na karara minto e buki kedikin. Ni o buloda e kami. You have to sweat hard for it. And kami and with the sweat and the result, totoka bakawati. Kaya baka lomo rich ko na kami kuwa, nung musaka, sa kumanahan nila Amerika, doon. Iya, sol tungo bikim din ngalala sa sol minggo na kamo ni takab maybe bukikin ngo na baka nanan naturangan ni ng bukum-buka labo ay na numikim ni na binakat kumani malemay ka lekati kumbeka na ingila. This is one way na bi kasama wasi ni kuwa o turanga yan sa mitukan tolo sulit tal man tanong ngo bikim ni yano ke dotal na oti ni muni wasi ni bakandre bir na biwakanya na baka romutik may ni kuwa binaka balebu Dr. T, minawalebu weka na tingning onongko. Pero na lomo ruochi kompleto na Sole Fintech. Indua nga naka. Nireda nga na nito website. Ningolen nilireda na danra to na Wailis Lesiliu, na danra to na Board of Directors. Ni reda na nito na background background check ni takaw na ni investigation balik ito kabi na kaya mendondo wandi kaya ni wandi kito wala ba matalalay ni Google tak na dikito ni taronga ni ninggiri ni taronga na Reserve Bank balik sem tukana o timando kaya ninggiri berto ni tarong aberto Sole sa chiko na norto leseni ni girisar nga aberto ni kako ni parong biao blato ya urani tugunan do na kailas ni giri nga aberto na sos na Reserve Bank of Fiji ke bukarto sa wan din kaya ni sakwa ke bukai senga iyo ni sakila senga ni dino tu na Sole Fintech dotal naka na Group Wealth feature Dr. T. K. Weka kikemuni na warong chumai. Go na wanua enarani buki kenda kinabali na kawai toke na Group Wealth feature. Au bang bauta mena gay dua telemanda na to programo na bulan beka minggo Dr. T balat kito sana yang bakin dua gay to waka misika kina na tambanan ni Bing Grabe Bongo na Group Wealth facility. Mbaleta ni sarui tali tegibiao na kena wale-wale kena bika sambiutu
Orto mbiu tutunan itu tech team. Orto nito developers orto ngonito kikere. Dua ngana ngon China. Saya ni lagu mai India, saya lagu mai China, saya lagu mai Australia, Amerika, saya Sole fintech developed locally, designed locally by USP graduates, Fijians. Ngoni toke. To develop taka, design taka na Sole fintech. Ando na puno amenda vimbi taka o kiandra kau itoke. Singwa takar na matagali kakwara la kumay kwa sa may crash tungko. Ara di chu may Indian bekar na scammers era operate taka to na system ya may balang. Da may voko tuki no kenda ibichi. Siya nga, kito waray ni baya. Kito develop taksar nga ibichi. Erto le vida toka na nung bumata team ni developers. Kartu develop taka na system ni Sole. Iyo wambauta, Dr. T.K. Weka, men dua na nonda to vital no taka na group wealth feature na bulo mingo na Oktober na ngono kito sana maro taka kina na matay niyang bakin ni tua tabora na wata-wata bongo me bukikya na kau ito na wata-wata na Sole. Sa totoka wakoti. Nakabali besar semi na mo boss ni biba kalong kangataki. Era baka bini binaka tikumbingona don roba kadada. Era barong tukumen ng bongi binaka ni kuan na biba ka ungeti ni nonda to bitala no to bila beti to biba ka na numi to biba kalong kangataki. Ni bunga na bitala ni kuenda buli kerki no mandanganto na kanu buli na bikango na bimbi ni to be addicted to savings kambimbi sarangana ulutanga bimbi to buli ni kuwa kembali bi kemni na mo chiko mo ni ngole may balangi siang dondor mendor mo lumbale ni ko saranga saroni tikabu mo ni baka nanu mo kin mo ni dura na Sole ni baka tataro ni berto sa bicho kan gor na website saroni tikabu sarangana no ni bokete ni mamarroy nanu mo tiko be ni obadru fomo may na kabani singa sa kalibni singa oni na gay duro bono saramay na 2025 so you have all those months to save. Siya kanito na urumbali mamaroy na rawa ni ngwale mai ke bakau ni bakaliwen no ni form kau ni hindi kitaki siya tal na urumbali siya tal ni kahisa sa siyang sarangan ang gosilini siya rawa ker ngami kutal ni ngwale tal mau eBay number 2 part 2 mo ni digital bertu kuwa sara sa ker sarangan ke turangayan mo mekua ke sa ngol nga no Sole ni vivi nga Sole kwa bimbia ni na marroche kuno no munisete pinaka bali besar mas takal talaka ni binakata mo ni wasya ni ber ni daban to bitala no ya wabano na wale be weka na wale bu weka semi na musulana mo ngauna na mo may bakitabi na kavinikua wabano na wale be kimne na kanda na biturambale be maramambale na darbo na ngone leo ni borong cukup na kavinikua darkana turango o kacuku bune witeris na solia na ngauna na bukui biti o darkana gore na humility na pakaroko na sanga na bekango na pinakatundang abikin weka bakarot katalman na bekaw ni dabuta may liya awabia dabuta sanga kaya sulibya na ngauna meu tukuna ni kaya kain doon na tamatin na sikuni bakang bauta ni bakang dikib ko manda ni baka tarong ko baka orto na lako may na eBay isang mandakanin doon na kila na turang chuko may bay chuko Nigeria chuko may India chuko may China menda Google te ko manda menda kila iwandi menda tombo kan tamatong sanga na bod laki na turang na libo ni kay baka sumata ka tigo iyo sampai itu terus kalau bisa sandonan rona iba tu sambiwa awak kasamtake iyo kemni ke bakal ni takabi kemni tungo nandun leba dan mbi kemni wek awak kasamtake ya benak ni kemri bango iyo semi tungo chikono no bubale erto sa rakabo tundona check bakitamer na Reserve Bank. For the Reserve Bank to approve for Sole fintech, me Sole become the certification mundo di, non check bakitamer taka. Iyo, check teknologi
accountable check tek mendanga na business software factory o di mando semi da beta kabo ko is he real check tek chundo na criminal background esa da kambe ko ndo na fraud activity beti ke yurtu ke na bagalis ni so le fintech ko ya na kai matata ke na vital no ko ya da kana verification me valore baka matele lai sangala ko virto no visa sangala virto ya merto baka yo takme ko ya na vital no ni ko ndona ka o maro takina ina sangani ndona ka bunte kana ka ke na lore ke karto mai bunto kana ibe ndona bulo rotolu erto na ngai kana batanga ma erto chukindine virto ni ko erto sael erto sanro ko baka samata kai rua na ala ndana rede tingo ne teu ke kendra baka rongo tingo mengo iyo endu ende sangani reida bata ke endu reida ndana mata na gut ende kala na buno da betu ke no sem era sangan ndala ko ni mata ka no office la tu ke no mata kato mo tu ke o sem to kana o bir de command ni la ksanga ni le terren ko men ke baka mata la beke ko ya wa kandra ka o baka bin bin ka takana muni ngauna au kero baka bin bin ka be Sofia no muni le ni vale Mrs Tukana na sulle chiko be ke no ngauna kla ni mata ka singo sos ni ngol mekani lambasa o ni ngol sabu ndora kai le bona kandara rabarong chumane ko ersini kila na nomuni osos na nomuni vaga durtun kango na bukunda na itoke ye ko ya kero baga bin bin akino baga le na mbogni ko baga nunu bin akatiani bekemni na nomuni iya na wale weka Naka, nawalebu. Betul. Benar balik besar mesta. Same total kau ni binakata maniwase ni bernito bital tala. O saba bini binanga bikim drono biuktini na numro misulia chiguna numro bata mera ni adu chiguna nonda bibara ramataki nda bibuke chunga wakata kikenda. Wabang madal tagani ko abe irna matanggali ko wa tagatalangaki na scripture union awale wa bibara ramataki talangaki na singini ko ni sa tumbu dake na nonda iwatangin dengan ni capital reserves nonda savings o kenda na kawituke enda na linga kaukawa enda na butu kaukawa na ndela nonda soso nisenga ni rawan indo ena lako tunga mai bango mai bitanga kikende tunga bango lako mai ndona maten tu turumbotea na bi matanggali bauta tani mai ndalu thange bango beta nisenga ni tu nonda capital reserves nisenga tu na nonda savings ya na buno kito lako tigo ni kino na tamban ni sole merawan ni tumbu dake na nonda watangin dengan ni bula tumbu dake na nonda capital reserves ke na nonda savings menda linga kaukawa na kawa itoke kombe nga ubia baka ubia babini binakin bikim drono biutini ni solitu na ngalala na nomro bata 60,000 followers bikim drono biutini ya ando na tamani accomplishment level kito babin binakin na kunderto na matamposi liu ni sole watalang kinaberto na waleslesi liu ni sole bikim drone beauty ni solitu kito na ngalala dotal na ngalalong go na boy ni kuha meron ni kito may vital ngoa may bukikina na nonda kawan ng unong kaya nonda kawan na bitang pangalan sa permay pinawale mo Sa mundo pinakabali usara semi tukana na musuli tu na mongon me kasaba madal tak me alobo kem baga bini binaka na don roba kadada kem misema tumay na mbong binaka ni kuana no mo wasea na be ulutanga bimbi kabila utisara ka kem mikilani na don bisau enayado enambong binaka ni kuana baga bini binaka tidikia sa ngoli tumay bir na kanda na sema tuk ni kuwa erangan reba din na bibuke erangan reba na nonra na bibuke me bikem dona sole sa beauty na website ko kiri kim ni ngatura ngayan keron yung gay psikopatal menento tangani beba ni kuwa elebra tarti ko mai keron yung ningay so mga na nonra taro na nonra sabi na katsaranga mera duruyane na sole mera marro na nonra sente me bibuke na nonra durbo no mai kato sa lolom sarto ni Sofia kerto nangon kerto talaga na makumbumuni medok talaga na katarab kalunga tanang wali bono lebu kenanom ni ngol talaga ibono tani kalunga titiko na bubale na tup enak nakabalebu malo ka sa enaka mo tanda enaka wata kumata nakabalebu God bless thank you same to you
Sa nakabakalev sa revi kami na viakani totoko makahotena na vitalo ni kuwa dia na sarambuna vedena dona ulu tanga momona vinakabakalev Luisa Redembe vikim to talangana bubale na tambua luma bubale na Raveva to talangana bubale na Tunikula bubale na Wangatay Rewa bubanga na Fifita bubale na Bakalala bule binakalisi binakabale bisara no mlise mamae Eferemo Tovata, binakabali mo na nomli siya mamaya. May kasama madal takatiko lamo, and singa tambo, may Amerika, na moniti may biti, erto sureti kene rona bubale, erto sa bakaleo fo moti mais, erto durbo no mas, aso no to visa. Erto na may talanoti ko biketa, na may wasiti ko biketa, na bika erto alako duruma. Na non to ngale mai. Marutaka na non lomo solitu na bekanda, turang maramoso so kere tungo Amerika ia era yalon dina ngolo kera ni kiribira tola kana non mara tu kuna dokta ti kema mi lomo solitu mi kema mi ngolen mi kema mi letala no ia me bakanga na serong ate kubuna no nonta me vitala no na ser me balete Amerika na tiri tel tu kina na nonta vitala no na bongi binaka ni kuwa au nitaka ni ndoto kana ser rong binaka bertona tobata vibes baka binaka bakaliwe na non to ser to tokongo na ser me balete Amerika binaka baliwe na nomlise mamai na sota talitiko na singa moniti tolna kaloko may biti na non to may tala no tiko na rono bubale sa may sole na non to green card Amerika nakabakalebu na siya mamay ni kuwa. Sota imaliwai au mairaika saidi bini vanuango ko Amerika iselei Amerika kurui kamika misangi laki au maisotawa ena beisinga kakilai kambini kila na tamata eran murinai sai sanu akituni mula nina sota ebe inga unda sai dibi na tare ke California Iselei Amerika Sotava ena vencida Rito toca tu na kana vina Karakara wanda munda univa Anda lava tu na kana vale Etama vida Na kana wabu erui malabu Tuvani tu pakamakanu Sai bibi kengareke tu edai Iselei Amerika Orui kamika Misangi laki au maisotava ena vencina
ensina. Eu toca tu naquela vila, caraca, onda lima, onda tu naquela vale, é tão viva. Naquela árvore, e malabu, tu vai camatando, sai de mim, que merece, tu é daí. America, Camisa, pensando em daqui, a mais soltava, ela vencina. Pensando em daqui, a mais soltava, ela vencina. Pensando em daqui, a mais soltava, ela vencina. Pensando daqui, a mãe soltava, ela descia. Ay, sabi, nakabali mo na sa mamay. Kalau sabi ko mo dito kayo ni go bikim dito ako Sara, bikim nila siya mo kumay na lomay siya, bikim do na siya mo kumay Cambodia, do mula binaka, nakabali mo na siya mamay ni Kuwa, bikim do mo Australia, New Zealand, bikim ni na siya mo kumay Amerika, June, kami na mula binaka, mula tanong go baby ka musmoto, no kumarama aubu, mana korba keturangan la sukumai ena sana keturangan rabi nak balebu maramatau na pakorong tung mana kabinangan ni ko au ni takani yang ke weekend na bitala no wata ke semi tukana weekend no sama cukup itu bai Sofia Ogden sangol tukana baka mo bikim do ken sar Safira Ogden binak balebu na no ni pakorong mai na bitala no ni ko Sabak kemudian di dalam sota cikgu nasi kemoniti, tuh nak kalau kena kami ni mana mana.